gdje sam ja bio u pitu kako poticu. Malo su me oslabili kako su bili. Viš li je on? Viš Tu sam. Tvojak. od ovoga, ono, od Ninoga konja. On teži, on i viši. Viši. To je koji iz Hrvatske. On ima 6 sigurno. Šta? Ako nema i 6. On preko 600 ima. Trebao bi imati. 560 milijuna koje godine kod Ule? To će onda mrtav bio baš. Pa da. Malo sad bliže 650 kila. Gdje budu tu pušten? Budu pušten tu. Ovo sad jebi ga, ne mogu ti ja sad odat da vidiš. Ima preko 300 duguma. Sve ograđeno. Vidimo što ja i da ovo ići na svoj svezno. Moguće, ja sam popio dvije. Od druge, poslije druge, ne vjerujte mi više ništa. Put ja ne ušu, par 3. Ne bilo što bilo malo. Ne važe. A, malo slažeš mene. Koliko ima kila? Koliko ima kila? Sad dođi manji kao potiče. Tako je. Misli? Ja sam ga negdje, kad sam gore došao u zonu, ja sam ga pucao oko 630 da mogu. Negdje vamo. 650 jači. A? Da se načelo došao. Nema i 660. Nema on preko 65. 650 kila ne prelazi. 650 ne prelazi. Ja sam ga pucao na 630 pa ga jebi ga. Ima i ljubav. Ja, sve nema šta taj koji ima isto svaku garanciju. On je bio kod mene 3 puta vatan. Treba raditi. Nije uveća nikad vidjeti. Za ulara, ne od voda. Da nije voda, to ne da radi. Ako ima da konj uzeo sad na ovim prostorima valja, onda mora se znati. Oko! Došli je! Majku, samo da mi te da... Oko! Visok!